I da se dobrodošli video i danas sam igramo Warcraft 3 staze. Podaći smo da vidite, ja sam Ork, uzeo sada 4 nas ima u timu i 4 vs 4. Idemo na start game i sad ćemo da se ovo dole popuni i da počnemo da igramo. I evo ga ljudi, igramo. Ovamo će. Ovako ćemo za početak. I onako ćemo trebati. Stvaramo 1, 2, 3 tamo da idu. 2, 1 da se četrva, 2 da se četrva. 1, čekaj da stignem pare. Nema još dovoljno, ja, kako bre. Ajde još je, eto, ima. Super, evo ovi stvari ovdje, da ima šta rade prijatelji. Oni su human, ljudi, ovi su undead, ovo je jaki. I ovi, ovo sve prijatelji moji. Šifru da vidim stazu cijelu neću sada da kucam. I samo sam danas, samo da kažem. To je to. Evo, ovo je završeno. Sada ćemo ovo za gospodara, da stavimo ovdje. Ovdje. To. Vi možete stvoriti, a nemate pare, izvinjavam se. Nemam pare. Imam bre, pa nemam drva. Ja vidim nešto fali. Dva ću stavim. Ti da može kućica. Samo trebaju pare. Moram još jednog gubiti. Evo gospodar će da stigne. Znači se stvara, evo ga. Ovo ću se. To što sam njim dobijam da mogu da stvaram vukove. Evo ovdje. Čekaj, ovako. I rade od udosu, po svaka vidi 1, 2, 3. Imamo a nema gore batak. Evo stvara makar ovo. Evo, to je već gotovo. Idemo preći. Oni već kreću napad, joj majko. Oh my god. Pogledaj ovo brate, oni već kreću napad. Nema moguće bre. Daj brate, samo jednog vojnika i gospodara. Oh my god. Nenajno para, to je fora brate. Kad imam velikojsku vojsku. Ovdje možda ima nešto, a? Ima, to mi reci bre. I 2 vuka, ajde. Ajde ti vukovi, šta mu radi sad? Ajde to. Evo dati. Gajte samo vukovi radi. Ja ti gotovo. A vukovi su zakon. Nego trošim se ovo. Ovdje šta ima da ima. Tu uvijek ima nešto. Kovi bre, boj me krivuk. Ima da ih ubijem sigurno. Ajde. To. Stvorim nove vukove. To. Evo ga nov level gospoda. Gajte moć ovu. Ćao. Ima da te nema. Tih loše sve dobijam za sad. Evo ovo je dobro. Dobro level 2 mi gospodar. Gdje će ovaj?
A, pa i ja ću to stvaram. Šta će onda uzme ono, a ja napravio, mislim. Gdje na stvari malo ljudi. O, imamo ove, super. Tako. My eyes are open. Čekaj, da idemo mamu mi. Ovamo. Ideš. Nema. Ohoho. Da. Ajde, vuci. Kidište. A, neko ih... Dobro, ubije sam ovog glavnog. To je bitno. Ček, doći da ih ubijem. Oću. Ga je ovo vama. Ovi napali selo. Če? Nema ovdje. Dobro, ja sam ovo ubio, super. Sad moram čekam vojsku. Vrtico vam. Dobar mi gospodar, sad. Treći nivo. Isto koliko je ima. Smogu. Neće stvarno već skupno. Mora stoji 4 vam. Ti što im umiru gospodari. O, Gojorci. 2 gospodara. 3 i... Ne znam koji još. Čekaj, da vidim. 1. Ja se kad su slabi, šta je? Ovo je naš 1. Beže. A ovi sad će kako ih napad. A ne, to su naši. Level 2, slab. Ja sam jači proti. A nisu napadao toliko. Nego da ne krenu oni sad na mene, bre. Nemo da razrušim, bre, ovo sad. Ko vas je, bre, ja stvaram ovdje. Udri. Mene kurac, sad ću vam bojim sad da je ljudi jara. Eto im sada, ne znate on ga kur. Dobro, imam vojsku. Gdje ćete vi, bre? Šta bi ovo, bre? Ja ne znam šta bi bilo. Dobro, imam dosta para. Samo stavljaj ti ljudi, stvari. Ne stvaramo ove druge, samo ove. Samo što više da ih imamo porazili. Jedno selo. Još uvodimo ništa i gotovo. Ovdje neće, lako. Možda... A ovi stvaraju, pomažu ima. Glupi. Češ dobar ovaj gospodar, sviđa mi se. Gledajte vojska. Dih. Tu. Ja sam napravio vojsku da mi ne može ništa.
Krenimo kako si gledali gospodari. 1, 4, jaki. Ovima 4 i 2, Čekaj, ovo su naši ovi? Nisu. Nisu ni jedni naši, što se biju. A, biševi naši. Humane. Stavim da se, možda imam da uzmem našim angolima. Znači, ne može već, vidi kako. Šta ovaj radi odure? A kad sam ja uzem angolima, uništiš je na zako, valja se. Evo, gledajte sad ovo. Sad štitove moram. Stižu i kod nas. Ajde bre, kidiši. Ja ljudski isko. Dobre. Idemo ovo. To. Dobar sam. Duplo jaču vojsku ima šta. Gotovo, pade. Pade se. Tih go je ovo, 6. Gdje, ovo je ovaj? 5. A vi ste umre, nema šta da ruši. 3. Ja, malo para još. Ništa će bude sve stari. Sad će odmah dužu svi na njega. Evo. Ode i moje selo. Ćao. Ovo nisu uništili. I nisam mrtav. I radimo ponovno. Rađamo se iz pakla. Pukli smo. Oni su svirati to. I ovo. Ovdje sam 3. 4. Zadnjem. Najbolji su od ovih mojih. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like, share, subscribe i komentar ovaj video. I... Ćao.